Bliže se novogodišnji praznici. Zbog toga smo drugari i ja hteli da vam uputimo apel da se uzdržite od petardi, vatrometa i ostale pirotehnike. Zbog naše fiziologije i istančanih čula, mi smo superiorni u odnosu na vas ljude, ali i daleko osjetljiviji na jake zvukove. Postoje godine kada mirno spavamo, a onda dođe jedna noć petardi koja traje kao večnost. Životinje, probudite se! Pirotehnika kod nas aktivira paniku, stanje šoka, bol, zvonjenje u ušima, dezorijentaciju. Aritmije, povraćanje, traktanje, poremećaj apetita i sna. Anksioznost, pa fobije... Šape, krila, kopita i papci, ujedinite se! Nek se dignu njuške i kljunovi. Zbog toga mi neretko bežimo kud nas noge nose. Nekada se povredimo u strahu, a mnogi od nas završe pod točkovima. Osudite me, nije važno. Istorija će me osloboditi. Pozivamo vas da nam se pridružite u javnom apelu. Pomozite da i nama novogodišnji praznici budu uživanje. Srećna nova godina! Tišina i topli obrok za sve!